Ngah pedang sobhaya phi hakane ka waipat ka video. Hakane ka video ngapet ya ki klub ki barus patam haka perthe. Bun ki klub ki barus pa ki lekai haka La Liga ba haka Premier League. Kabawan ba speu ka ka Chelsea ki jong kari England ka balekai haka Premier League. Kadon pisah hadu sanspa kendai pesan $1 million. Kabawan ba kendai ka Tottenham Hotspur jong kari England bat kalekai haka Premier League. Kadon pisah hadu ndrus pa $10 million. Kabawan ba pra kedai ka Liverpool na England bat kalekai haka Premier League. Kadon pisah hadu nyus pa $10 million. Kabawan ba nyau kedai ka Arsenal na England kalekai haka Premier League. Kadon pisah hadu nyus pa $10 million. Kabawan ba ndreu kedai ka FC Barcelona na kari Spain kabalekai haka La Liga. Ka Barcelona kadon pisah hadu pras pa $10 million. Kabawan bastan kedai ka Bayern Munich na kari Germany kabalekai haka Bundesliga. Kadon pisah hadu pras pa $10 million. Kabawan basau kedai ka Manchester United na kari England bat kabalekai haka English Premier League. Kadon pisah hadu pras pa $10 million. Kabawan balai kedai ka Paris Saint-Germain ne ka PSG na kari France bat kabalekai haka Ligue 1. Ka PSG kadon pisah hadu pras pa $10 million. Kabawan baar kedai ka Manchester City na kari England bat kabalekai haka English Premier League. Ka Manchester City kadon pisah hadu kendai pa $4 million. Klub kabarius pa tam haka history jengka football kedai ka Real Madrid na kari Spain bat kabalekai haka La Liga. Ka Real Madrid kadon pisah hadu $1.4 billion. Hatu ke Manchester City kala em bantam ya Real Madrid. Subha komen hapo komen section. Tangkat ne ke video minta kasngi ngin saya kenduk pat hakwai pat ke video. Sengupha like bat subscribe. Kublai sibun.